Mekhlia Deron 2023, organized by the District Sports Officer Ribhoi District in collaboration with the District Administration. Tekane kade po Ribhoi District kandon ka Mekhlia Deron kabalong new kilometer kategori kenlong kentei bercendra. Te price kilong maningkong kan ai new hajar, baar kan ai san hajar, balai kan ai lai hajar, kan ai ru ik special price namta ki oldest runners 1000 no male at female. Teka jing mereka kan long ka arpoi terek jong January arja fly kan sedang review sitang pat ka jaka sedang kandai naga from Lebai Market du Longnar to NSCA Indo Stadium lingkanaj nongpo sedang na Janyo terten tu du Longnar to NSCA to Indo Stadium lingkanaj nongpo teknong simenta kreven long khatsau snem shajarong and medically fit ka registration dek saban dek register apok office jong district sports officer nongpo adu ka sipo baje adu saw baje mat kala state kandai arpo tarik January arja apply kajing mare kandai ka arpo tarik January arja apply tekan mau ke badai napo ka Ribhoi district ko aban simanta yan mentakan ka Mekhlia ron devan lej register yalde apok office jong DSO nongpo mat kare free of cost amon ka mansui te salej ban register yalde namtakan ka jing mare.